mu mateka ya muntu kwirengagiza neza n'ubwitange bwo gutabaye mu gihe cy'amakuba bifatwa nk'ubugambanyi buhambaye. Uyu munsi sirimo kureba ikintu kidasanzwe. Inzego z'umutekano z'u Rwanda RDF zagaruye icyizere n'ubuzima mu gace ka Cabo Delgado muri Mozambique, ubu zirimo gushyirwa mu majwi n'amahanga yabuze icyakora. Muri iyi minsi harimo gukwirakwizwa inyandiko n'imvugo zishingiye kuri raporo zishaje zo mu mwaka w'ibihumbi 2006 na 2010 zishaka kumvikanisha ko u Rwanda rutoza ingabo zarwo nk'imashini intambara izateza ibibazo mu karere. Nyamara ukuri guhari nuko u Rwanda rwabaye igisubizo aho abandi bananiwe. Uyu munsi tukaba turi busesengure uburyo ubugambanyi bwa politike bw'Uburayi na Amerika bushaka gupfobya amaraso y'abasirikare b'u Rwanda n'ingaruka zitegereje Mozambique nibaramuka bakoze ikosa ryo kurekura u Rwanda. Kugira ngo bumvishe isi ko u Rwanda rufite amakosa, abanenga u Rwanda ubu bifashisha inyandiko z'Abongereza zo mu myaka 20 ishize. Muri 2006 hari raporo yavugaga ko guha u Rwanda amahugurwa n'ibikoresho bishobora gutuma rubikoresha nabi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ntaho bitandukanye n'amagambo ya Dr. Daniel Beswich wo mu Bwongereza muri 2010 wavugaga ko paradoxically mu buryo bwivuguruza gushyigikira imbaraga za gisirikare z'u Rwanda mu kurinda amahoro bishobora kuzateza ibibazo by'umutekano muri Afurika. Izi muha n'aya masega y'abashakashatsi b'abazungu afite intego imwe: kubuza u Rwanda kwigira na Afurika kwishakira ibisubizo. Nyamara imyaka imaze guhita yerekanye ko u Rwanda rutateje ibibazo, ahubwo rwagabanyije ibibazo aho rwagiye hose, guhera Darfur kugeza muri Central Africa. Icyo aba bashakashatsi batinya ni uko u Rwanda rwerekanye ko rushobora gukora akazi neza kurusha ingabo za Loni zikoresha za miliyaridi z'amadolari ntacyo zigeraho. Agasuzuguro k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ubu noneho isura y'ubugambanyi yimukiye muri Mozambique. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU watangaje ko inkunga ya miliyoni 20 z'amayero wahaga u Rwanda izarangira muri Gicurasi 2026 itazigera yongererwa igihe. Turebe neza uyu mubare: miliyoni 20 z'amayero mu myaka 2, mu gihe u Rwanda rurinda imishinga ya gaze ifite agaciro ka miliyari 50 z'amadolari. Iyi nkunga ya EU ntigize n'10% by'amafaranga u Rwanda rwakoresheje muri ubu butumwa. U Rwanda rwatanze amafaranga yarwo rurinda ibikorwa by'Abafaransa Total Energy, ariko EU igahitamo gusubika inkunga mu gihe cy'ingenzi kuruta ibindi. Ibi bituma umuntu yibaza, ese EU irashaka ko iterabwoba rigaruka muri Cabo Delgado, cyangwa barashaka gukoresha inkunga nk'igikoresho cyo gushyira igitutu ku Rwanda ku bindi bibazo bya politike? Ibi ni agasuzuguro gakomeye ku gihugu cyatanze amaraso y'abasirikare bacyo ngo Mozambique idahinduka isibaniro ry'iterabwoba. Ikinyoma cy'abasimbura b'u Rwanda, kubera ko u Rwanda rwamaze gutanga gasopo ko rushobora gukura ingabo zarwo muri Mozambique niba ubu bwitange butubashywe. Hatangiye gukwirakwizwa amazina y'andi mashyirahamwe cyangwa izindi ngabo zishobora gusimbura RDF. Baravuga ingabo za Tanzania, Zimbabwe, Angola ndetse na Gabo. Ariko reka tugaruke ku kuri. Tanzania ifite abasirikare 300 gusa muri kariya gace. Ese bashobora gukora ibyo RDF yakoze ku buso bunini nka buriya buso u Rwanda rwagaruyeho umutekano? Mbibutse ko Tanzania ari kimwe mu bisirikare byagiye bitsindwa, ngira ngo murabyibuka neza, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ijambo kunguru ndetse n'andi magambo agiye atandukanye, ndetse n'ama operation bagerageje, ariko byose baratsinzwe. Hari Zimbabwe na Angola. Nubwo ari ingabo zifite imbaraga, inshuro nyinshi zishingikiriza ku masezerano ya SADC akunze kurangwa n'ubukererwe no kubura uburyo bwo guhuza ibikorwa, coordination. Hakaba Gabo bavuga ko hari ubumenyi budasanzwe ifite, ariko bose baribagirwa ikintu kimwe cy'ingenzi: urugero rwa RDF. Icyatuma RDF indashyikirwa ntabwo ari ibikoresho gusa, ni ikinyabupfura, discipline n'uburyo bwo kubana n'abaturage bituma inyeshyamba zibura icyuho. Gushaka gusimbuza u Rwanda izindi ngabo ni nko gushaka gusimbuza moteri ya Boeing n'iyi modoka isanzwe maze ukibwira ko indege izahaguruka. Reka tujye ku cyo u Rwanda rurinda muri Mozambique. Abashaka gusebya u Rwanda bakoresha ijambo regime security, bashaka kumvikanisha ko u Rwanda
rujya muri Mozambique ngo rwishyire mu mwanya mwiza imbere y'abaterankunga. Ibi ni amagambo ari mishyari rishingiye ku binyoma. U Rwanda muri Mozambique rwahagaritse ubwicanyi bw'indengakamere bwakorerwaga abaturage, gusenywa kw'ibikorwa remezo by'ubukungu bwa Afurika, kwaguka k'umutwe wa Islamic State ushobora guhungabanya akarere kose. Nibibi ari byo bita regime security, bivuze ko kurinda abaturage no guhagarika iterabwoba ari icyaha. U Rwanda rwishyura ikiguzi kinini mu gihe abandi bigira abajyanama bandika raporo zisebya abari ku rugamba. Iherezo ry'ukwihangana n'ingaruka ku isi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yarabivuze neza, ntabwo ari uko u Rwanda rushobora gukura ingabo, ahubwo u Rwanda ruzazikurayo. Ibi ziterabwoba ni icyemezo cy'icyubahiro. Niba amahanga yishimiye gukoresha u Rwanda nk'ingabo yo kurinda imishinga y'ibyo bihugu ya za miliyari, ariko akanga kwishyura no guha agaciro abasirikare babikora, u Rwanda ruzerekana ko rufite ijambo. Ingaruka zo gusigara mu maboko y'izindi ngabo zitabiteganyirijwe cyangwa zitabifitiye ubushobozi nka RDF nuko Cabo Delgado yakongera kubindira iterabwoba mu minsi 30 gusa u Rwanda ruvuyeyo. Mu gusoza raporo zo muri 2006 na 2010 zagerageje kuburira amahanga ngo ntiyagure imbaraga za gisirikare z'u Rwanda, zashaka gusa ko u Rwanda ruguma ari igihugu gitegereje guhabwa amabwiriza, nyamara u Rwanda rwerekanye ko ari igihugu gitanga amabwiriza y'amahoro. Ibihano bya Amerika n'ihagarikwa ry'inkunga rya EU ni amakosa akomeye y'amateka. U Rwanda si umucancuro ushakira amafaranga mu ntambara, u Rwanda ni umufatanyabikorwa ushaka amahoro ku mugabane wa Afurika. Niba isi ishaka ko Cabo Delgado iguma mu mahoro, igomba guhagarika uburyarya bwo gufatira ibihano no gusebya abasirikare bazinduka bajya kwinjira mu mashyamba batizigamye ngo amahoro aboneke. Niba bafite abandi basimbura bashobora gukora ibyo RDF yakoze, niba baha umwanya. Ariko amateka azibuka ko u Rwanda rwakoze ibyo bose bananiwe, kandi rukaba rutarigeze rugurisha icyubahiro cyarwo kubera miliyoni 20 z'amayero za EU. Nk'uko mubyumvira rero, bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye na bamwe mu propagandiste b'Kinshasa cyangwa bakorana na Kinshasa ndetse n'umuryango umwe bw'i Burayi bakaba bakomeje gusebya ingabo z'u Rwanda, by'umwihariko muri Mozambique, ndetse n'imbaraga u Rwanda rufite, imbaraga ingabo z'u Rwanda zifite, ko u Rwanda rutakabaye rwarashyikiwe kugira ngo rube rwagira imbaraga zikomeye, by'umwihariko bashinja u Rwanda n'ubundi bera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bakumvikanisha ko ingabo zindi muri raporo bagiye bavuga na Kenya, bavuga Tanzania, bavuga Gabo, bavuga Zimbabwe ndetse n'ibindi bihugu, ariko bibuke ko South Africa yakubiseho irataruka, ndetse n'ibindi bihugu byinshi bitandukanye byagiye muri Mozambique birananirwa. Ingabo z'u Rwanda zonyine RDF, Rwanda Defense Force, nibo bonyine bagiye bakora operasiyo birukana ibyihebe bya Islamic State, birangiza bagaruye amahoro muri Cabo Delgado mu majyaruguru ya Mozambique no mu mijyi myinshi igiye itandukanye. Ubu amahoro yaratashye, abaturage baragarutse. Ibikorwa by'umwihariko, ubwo turagaruka ku gikorwa gikomeye cyane cy'amamiliyari ya leta y'amadolari cyangwa y'amayero, ubwo turavuga igikorwa cy'abafaransa Total Energy, ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye biri aho ngaho by'abanyamerika, bikaba bigaragaza ko ingabo z'u Rwanda arizo zonyine muri Afurika zishobora ibintu kandi zagiye zibikora mu bihugu bitandukanye. Ahatari ingabo z'u Rwanda, Somalia n'ahandi ngira ngo muzi uko ibintu bimeze, ariko ahagiye ingabo z'u Rwanda mwabonye ko amahoro yatashye kandi abaturage babayeho neza. Inshuti bakunzi ba Pilot News TV, ndabakunda cyane, muri abagaciro.